خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ما مضى ولا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي يحب المحسنين. الحمد لله الذي أمرنا بالإحسان في كل شيء. أحمده سبحانه وتعالى حمدا يليق بجلاله، وأشكره سبحانه وتعالى شكرا ينبغي لعزته ولجبروته، وصلى الله وسلم على من بؤث رحمة للعالمين وأيد بمعجزة القرآن فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المجاهدين الأبرار الكرام وعلى من تمسك بدينه وهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، أيها الأحباب والإخوة في الدين، أوجه إلى مسامعكم أطيب تحية وأزكاها قائلا لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. musidɓe an julɓe tedduɓe, siɓɓe an e diina e enɗam, siɓɓe an kafidaɓe diina, kafida ɗengal muynan, kafida iwdi e awdi, kafidaɓe finde. mi yetti Allah subhanahu wa ta'ala yettore nde o handi e dow nemaji makko huɓituɗi e dow meɗen. mi yettimo, mi jarnimo jeydede an e moɗon, mi jarnimo enɗinede lan e moɗon. mi yetti Allah subhanahu wa ta'ala. mi duwanike annabi meɗen ɓurnaɗo tage fo nulira yurmede. o yettini dina kan, o laaɓani mofte ɗen reedu koye hoore laawol jalbungol sal woni ko acci mofte makko ɗen. kala mo yi'uɗen ka mofte islamu ɗo o ñiiɗo, kanko suɓani hoore makko nden o ñande e tawde ɗum hawranino mo e muyango. siɓɓe an julɓe tedduɓe, heɗen du'ano oɗo annabajo, heɗen du'ano ɓengure o, yimɓe bele bo makko, heɗen du'ano sahabaɓe o ɓen duhiɓe suddiɓe wondunoɓe makko hanki wallidiri e makko fino kaɗo dina sakitora e fino ka dina yottoro jiyaɓe Allah ɓen ɓe wakkili ɓe wondi e oɗo nelaɗo, ɓe darude makko nange ndiyam heege harande tampere hettare, jemma e ñalorma bimbi e kikiɗe, jahadu fillahi haqqa jihadihim hatta atahumul yaqin. ɓe tinni fi Allah haqiqa tinnare maɓɓe, haalaje maɓɓe ɗen huɓite dow muɗum. yo allahumma ta'ala ɓeydu jamɓe kisi e dow maɓɓe. yo allahumma ta'ala luttin barkiji maɓɓe meɗen. yo allahumma ta'ala yafano e mawɓe meɗen jibinɓe ni e ndiɗo nedi islam, o naɗi dayen e maɓɓe aljanna. musidɓe julɓe tedduɓe, hiɗen ka hoore leydi ɗo seeɗani. adduniya sa'a faj'alha ta'a. o aduna ɗo ko sa'i hunni, waɗu kun ɗoftare. o aduna ɗo ko sa'i hunni, waɗen kun ɗoftare. ñande go aroyey hara heddaki e meɗen e fi meɗen, sina kana wa kana, ilayete he was o wonno. ñande go aray hara en wodaka, ko wolete fi men kon ko en wonno. ɗum non ɗo en hewtude wi'ede en wonno, hare wonen yimɓe moƴƴuɓe moƴƴinoɓe. Allahu tabaraka wa ta'ala geno on subhanahu wa ta'ala o yamiri en moƴƴugol e moƴƴingol e moƴƴagol. o yetike en ka alquranare teddude wonde moƴƴinoɓe ɓen, moƴƴotoɓe ɓen hino welamo. inna allaha no Allah yuhibbul muhsinin. Allah no yiɗi moƴƴotoɓe ɓen, Allah no yiɗi moƴƴinoɓe ɓen, Allah no yiɗi ɓe moƴƴuɓe.
yo Allah waɗe moƴƴuɓe wakkilo ɗen tinno ɗen soobino ɗen e dow haqiqa fi moƴƴagol sabu ñande goo haray hiɗen fonti juuɗe faale hettugol joddi moƴƴuki hay moƴƴinnoɓe si maayi ni say hanno ɓe ɓeyda wona fi noon yahuɗo laakara moƴƴinaari annabijo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki darngal ko ñalande niise ko ɗisi qur'ana wi ñallal ngal ko yawmu taghabun ko ñalande niise moƴƴunoɓe moƴƴini ha maayi tay ko moƴƴereji maɓɓe ɗin ɓuri jaalade ka pesirɗe maɓɓe ɓe niisoyey hanno ɓe ɓeyda ko honɗum wi'uɗen fi yahuɗo moƴƴinaari yo Allah waɗe moƴƴinoɓe laawol kisal ɗeri meɗen lefi meɗen ka wonɗen yottinde diina ko ɗi waɗira ko fika moƴƴere yotto ko ɗi waɗira ko fika moƴƴuki jango ko ɗi waɗira ko fika ekkitoɗen anden no moƴƴinirte moƴƴinen e fika anden ko honno gerdete moƴƴa moƴƴinen yo Allah waɗe moƴƴuɓe musidɓe an julɓe tedduɓe bandiraɓe an karamakoɓe an e talibaɓe sutiɓe lam fewndo o sayiɗo yewtere anden ko seeɗani e fi andintingol en fi waɗugol moƴƴere antingol anuɗo ittangol anuɗo ande wallugol hato jinɗo maapingol ittangol maapiɗo mapande ɗum no wiye ighasatul malhuf ko ɗum kadi wiyete attadamun la solidarité heɗa ɓuri oɗo harande wallitoɗamo fi no harira heɗa ɓuri oɗo ngalu wallitoɗamo no alɗira heɗa ɓuri oɗo gandal walliramo no andira heɗa ɓuri oɗo teddungal wallitoɗamo fi no teddira ay waɗangol yimɓe ɓen ko moƴƴi kon allahu tabaraka wa ta'ala wiyen ka alquran ahsin kama ahsana allahu ilayk ahsin moƴƴo kama ahsana allahu ilayka wano allah moƴƴuri e maɗa non allahu subhanahu wa ta'ala o wiyen ka alqur'anare teddunde inna allaha yuhibbul muhsinin allah no yiɗi moƴƴuɓe ɓen allah no yiɗi moƴƴotoɓe ɓen heewi e yimɓe na daari ɓe aljanna sina sabu moƴƴuki kiɓe waɗuno ko moƴƴi ko fanɗuno e gite maɓɓe sen jantike yoga e muɗum ɗo en taway na ko sattuno wadde koko hebbinta hay gite ko ɗuɗata ko wowlete woni ko ɓe waɗuno allahumma tabaraka wa ta'ala geno on waɗɗinani ɓe aljanna woɓɓe ari ka hoore leydi ɗo ɓe waɗi ko ɓe sikkano no janɗi ɓe yawiti bone on ɓe yawiti bakkatu on o naadi ɓe yiite o luttini annabi sallallahu alaihi wasallam ñande go hiɓe seeno hiɓe wondi e sahaba en ko ɓuri 10 sahabaɓe maɓɓe ɓen ɓenno wontani ɓe gardi kooro ɓe ari ɓe rewi ka berɗe baqi berɗe ɗen madinatul munawwara nde ɓe hewtunoɗon ɓe maaki dare sahaba en fu dari ha yoori ɓe maaki oɗo e oɗo ɓe surraɓe ɗo innahuma la yu'azzabani wa ma yu'azzabani min kabirin ɓe ɗiɗo no lettede ɓe alaka lettede fi ko mawnuno accitude koko welno liɓude koko welno tubande koko welno tertade ɓe sali tertade ɓe welsidi ɓe maayi ɓe lettede ɗo hande lette sattude no nanude lette ko ɓe wona lettede kon kala ko woni ka hoore leydi ɗo kon ko wona bani adam annabi sallallahu alaihi wasallam ɓe tetti kaaki ɗiɗi ɓe wallini kakol e ndeya yenande ɓe wallini kakol e hoore ndeya yenande ɓe maki yo allah foygintinan ɓe haysi ko hankoy kakoy ɗo yora lette ɗen ɓe feƴƴi ɓeɗo gandina ɗum na ko tongata ka sahara kakol si wallinama e hoore leydi ka désert tongata yorugol ngol kakol ɓe yehi ha ɓe muuti sahaba ɓe landiɓe ko honɗum ɓe ɗiɗo wona lettirede annabi sallallahu alaihi wasallam maki amma ahduhuma fa kana yamshi bin namima
wa amma al akharu fa kana la yastanji min al bawli ɓe maki goɗɗo e ɓen arano on himo lettirede sabu golle makko hari ko jindugol ka saare waddidira yimɓe ɓen fena fenta golle makko hari ko fena fenta waddidirgol yimɓe ɓen waddidira kawte ɗen waddidira musidal ngal waddidira bolonda on waddidira nene e ɓiɗɗo waddidira aden e ɓengu mum waddidira aden e moodi mum waddidira aden e kawtal mum waddidira aden e musidal mum ko ɗum wonno golle makko ha o maayi oɗo ko ɗum woni mo lettude eɗon sikkude jogitagol ko hunduko ɓay pullo fu tawi hunduko ko handuko ko hana ko hendede ko ɗum wi ko hunduko si oɗo jogino ko hunduko makko ko jelo yoɓayno fi yo jogo hunduko makko ko hara o fenare o waddidiri ko honɗum o ittay non ko duuɓi jelo waɗayno kaso fi ɗum hay fuy o ittatano mbuuɗu fi yo jogi to hunduko makko kon o ittatano mbuuɗu fi yo accu fenade e waddidirgol koko welno wallinde annabi sa sallam maki wa ma yu'adzabani min kabir wona ko satti woni lettude ɓe ɓe maki ɗimmo on o yahayno hibbugol ndiyan o ƴettatano ndiyan kana la yastanji min al bawli e fillayego kana la yastatiru min al bawli o wirnotanoko o darotonoka o hendi wo hibba ndiyan annabi sallallahu alaihi wasallam maki al ma'u min al ma'i mo naɓi mo hibboyi ndiyan yo naɓor ndiyan ko ɗum pullo fu tawiyata mo hibbay ndiyan yo ƴettu salligi o wattano ɗum idan sabu kan angal hersa ɗon ngal angal hersa ɗon e sabu nden welsindare laaɓal ɗon ko ɗum woni lettude oɗo neɗɗo ɗe lette e annabi sallallahu alaihi wasallam sifiɗo kadhalik musidɓe julɓe tedduɓe annabijo sallallahu alaihi wasallam sifike fi yimɓe natuɓe aljanna tawi ko naadiɓe aljanna kon ko piiji ɗi a wattanta haqqile muɗum ɓe laati ko ɓe yimɓe aljanna sabu ɗin piiji yawitiɗi ɗin piiji yawitaɗi ɗin piiji ɗi waɗowo ɗum sikkata wurin waɗari ɗo ko janɗi ko seeɗani o waɗi tawi joddini no mawni ko welaye Allah on ko signature natugol aljanna yo Allah naaɓen aljanna ɓe filli kamɓe nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ka banu israil neɗɗo no wiyeteno kiisu oɗo ko neɗɗo marnoɗo jawdi alɗunoɗo marnoɗo jawdi commerçant jo molanaɗo ñande go yummirawo nawni nawnare tiɗunde o yummirawo ɗo ɓay o nawni tawi o ala ɓiɗɗo sina jiwo goto pet on jiwo ɗon kadi no hattini ko wiyete curbayagal ko wiyete kon jiwo on o timmi darde kala yuɗo mo falante hoore muɗum o jiwo jindi ka saare ɗon fo no ɗaɓɓa ka toro ma ka ñawlo ko ñawdira nene mum o ronki heɓude o anditi fi o neɗɗo marɗo kaalisi wiyeteɗo kiis o wuggi hanka kiis o wi kiis nene an no nawni simi heɓi hasaba nangal jawdi ɗum waway ɓe ñawdude walla ɓe dikkayo kiis win ari sengo ga ko jiwo mo fof andi hattinɗo darde e ngari kiis inni mo hey ko an ko faalaɗa wo e jawdi mi jonnete kono accu boni den si en waɗi jina ko faalaɗa wo mi okkete mi jonnete jiwon inni kiis hulu Allah o nangi lawol ngol o huuti nawnare nden ɓeydoyi ha jango mum kara hande ñande yumma makko waliri o dayi kadi min ɗo ini kiis nawnare nden ɓeydike wallam kiis inniyama min kadi newnu jiwo wi wallam kiis wi newnu si a newni mi waɗi jeeno mi jonnete jawde embere ko faalaɗa wo jiwon wi kiis hulu Allah o dogi o hooti jiwo ngarto e jango mum tawi nawnare nden tiiɗi ndene makko joni fofango mum ko goto goto woni ardude ñawdo won inni hey ko ay yo jiwo si a heɓari ko ki lekki sodete ko nene ma mayay ele kondani jiwon dogi ari ka kiis lawol tammol kiis inni ko tongi a hendade jawdi ndi ko a newnandelam waɗen zina jiwon uggini ɓanti o wi kiis mi wakkilike mi jaɓi few waɗen zina o fi tunno mi heɓira ndi jawdi mi ñawdoya nene an si ndi jawdi heɓike lekki kin heɓike nenan no tijjaka dikki kiis sappini mo ɗon suudu ɓe naato e kamɓe ɗiɗo kiis ɓorti dari ko jon jawdi hibbi kalisiɗa womere jiwon fuɗɗi ɓortade conci mum ɗin tun gonɗi ari e makko o wulli
Allahu akbar. O wulli kiis inni modi tongi tan ittan ɗo ko min tu woni ka magasin waɗen tinna ko adden kon ɗo hendoɗa buuɗi ɗin seeden jiwon inni kiis miɗa andi ko lan wullinde kiis miɗo landoma lande tati ene kiis siko mi nene ma nun mi ari mi ɗaɓɓirima ndi jawdi ɗo fi huntal haaju a waɗayno lan ko faalaɗa ɗo fi ya ittanan nde ande kiis inni o wi kiis si tawi ko mi bandirawo ma nun mi heɓi nde ande ɗo si bandirawo ma aniri nin o yehi ka goɗɗo yo ittanmo ande a yeloto ka wonkima yo waɗe ko falɗala wadde kon ɗo so ittanamo ande kiis inni jiwon inni kiis awa hurundare nde a jeyata wattu ka kollima torike ma kiis hulu Allah si tawi non ko be waɗalan jina si huntanalan haaju haray fal babu maftu dambugal ngal no udditi kiis kono non a uddanay en jolɗe ɗen fof ka suudu ɗo udda yolde ɓurde janɗude nden yolde wonde nden hakkude men e Allah waɗen oɗo zina har Allah sutaki en si a wawi ɗum kiis mi newni kiis inni jiwon watto conci maɗin o watti conci ɗin kiis wi ko jelu faalaɗa fi ñawdigal nene ma ngal jiwon wowli kiis dubulanimo laaɓi tati triple 3 times ƴetti jonni jiwon wi yahu si ɗum ɗo yonari ko nene ma ñawdire tawanka magasin jango kadi jiwon yahi occupé e nene mum ha Allah waɗi lekki heɓi nene makko dikki o arti o wi kiis miɗo ari jarnugol ma weltanoma jawdi ndi yoni ko nene an ñawdire lekki heɓi keɓe dikki kiis a jarama yo Allah yoɓire ko waɗɗa ɗo kon aljanna jazakallahu an hadha al amal bil janna yo Allah yoɓire ɗe golle moƴƴe ɗe waɗanɗalan ɗo aljanna musidɓe julɓe tedduɓe siɓɓe ange dina en ɗan kiis waali nde ñande jemma annabi sallallahu alaihi wasallam maki kiis maayi nde ñande jemma kiis waali nde ñande jemma o maayi weeti bimbitay ko fi kiis wona kono kala nan ɗo kiis patron saare nde maayi o dogi o ari o yiyay no windi ka dambugal kiis ka gimbal suudu makko ka clôture makko ka kuuru makko no windi ɗon ghafara Allahu li kiisin li amalin fa'alahu ghafara Allahu li kiisin li amalin amilahu no windi ka gimbal no windi ka dambuɗe cuuɗi no windi e suudu makko num fof awa Allah yaafike yarlanike kiis sabu golle moƴƴe ɗe o waɗi saare nde fof jiɓi ko ɗum kiis waɗi malaika ɓe ngari windi e gimbal ngal e maadi ndin fof wonde kiis Allah yafanike mo kala boneji ɗi o wonduno sabu moƴƴere nde o waɗi saare nde fof woni e landodirgol woɓɓe na kiis min ha hande kiis no mari jawdi mi sooda e juuɗe makko kono ñawlaari lan o koraari lan woɓɓe na kiis hey ha hande min ganda on waɗa ko moƴƴi o jiwari dari o wi musidɓe julɓe tedduɓe ko min kiis waɗani moƴƴere ko nden moƴƴere Allah yaforani mo bakkatuji makko ɗin ɗo jiwo on sifi ko komi sifani on ɗo joni o wi mi arno ka kiisi o huntana ande kiis inni o hunta e ande nden kono be min waɗa bonki min naati ka suudu mi wajorimo Allah kiis acci ɗon o waɗanila moƴƴere nden o waɗini nde fi Allah ko ɗum Allah yoɓimo ɗo ko ɗum woni sabu yafanede kiis bakkatuji makko ɗin ghafara Allahu li kiisin Allah yafike kiis o naati aljanna musidɓe julɓe tedduɓe wona ɗum tun hiɗon andi neɗɗo go kadi arno ukki ñande go e koloyru mo ɗonɗa o ndaari bange nano e ñaamo hirnange funnange o yaari ndiyan ko yara o andi fi koloyru hindu no ɗon o ari o jippi o soli mukke makko ɗen o naati ka koloyru o ñeɗi o yari ha o ɗon ɗiti ɓay o ɗon ɗiti o watti mukkal makko ngal o nangi laawol ngol fi yahugol o ari yeeso ɗo seeɗa o tawi bareeru no waali ndu bareeru ka waali ɗon hindu laha ko ɗum wiyete lahugol ka pular koko bare wullata ɗon ka kon wullugol bare ɗon ka wona wullugol waɗa hito ko wullirgol foofaango bare ndu no udita on ndu kon ha ndu man no bugo hendu ha
ha tungo neɗɗo ɗo tawi on o meeɗa rewde Allah o meeɗa wadde ko Allah faala ha musidɓe julɓe tedduɓe ndiyan nan fuɗɗike saƴude gasa birdi nden ka hawre tolji haɗay faamen yewtere nde musidɓe an julɓe tedduɓe من ناجاك بالود قلبه وليس لمن تحت التراب نسيب فأحسن جزاء ما اجتهدت فإنما بقرضك تجزى والقروض ضروب طيب اوكي ceerno Mouhammad Diawo Diallo ok musidɓe julɓe tedduɓe kiis ko ɗum ɗo woni ko kiis waɗi o jeeya yimɓe aljanna o ittani goɗɗo ande oɗo neɗɗo kadi ko neɗɗo mo meeɗa juulude o meeɗa jangude qur'an o meeɗa rewde Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ok no nanade annabi sallallahu alaihi wasallam sifi fi makko Abu Hurayra hewtini sahaba ɓen hewtini mofte ɗen konngol Abu Hurayra gol wonde nelaɗo Allah ɓe jamɓe kisiye woni e muɗum oɗo neɗɗo o aro naati ka koloyru o yari o itti mukke makko ɗen o yari ha o ɗon ɗiti نسيبك من ناجاك بالود قلبه وليس لمن تحت التراب ɓay o ɗon ɗiti o ƴawi o yahi seeɗa o yi bareeru ɗon ɗandu bareeru hindu ɗon ɗa o wi Allah min mi meeɗama rewde mi meeɗa wadde ko faalaɗa kono ndaari bareeru ma no tampi ɗon ka o kordu ndiyan ndu yara o yahi yeeso seeɗa bareeru ndu lahi o wi pellet wona Allah jippoto yarna ndu bareeru min arɗo ɗo on ko min duwa yarnude ndu o neɗɗo bonɗo mo meeɗa rewde Allah meeɗa wadde ko moƴƴi o yilti o jippi kadi ka nder koloyru o ñeɗi ha mukkal ngal heewi o ari o nangi bareeru ndun o yarni bare ha bare ɗon ɗiti bareeru ndun ɓay ɗon ɗiti ɗo gandi seede bare ɗon ɗitima haari ndu fiɗɗoto bareeru ndun immi ndu fiɗɗi ndu fewti Allah ka kammuga ndu anni ko ton Allah woni nayi ɗin no andi Allah ko dow ga woni kulle ɗen ka leydi si ɗon ka waɗi ndiyan kokki ɗi fof ɗi ɓantoto ɗi dara dow ga sabu ɗi andi arsike nguure ko dow ga woni wa fi samai rizqukum wa ma tu'adun ka asama arsike on woni ndiyan ɗan ko ton iwata aljanna mo foɗa ɗen on kadi ko sengo dow ga woni bareeru ndum ɓanti ndu daari dow ga ndu wi Allah o jeeyaɗo ma okkorɗo lanɗan ndiyan ɗo kala ko waɗuma kon Allah yaforomo sabu nde moƴƴere nde waɗan lanɗo Allah noddi malaikaɓe ɓen malaikatur rahman jon yurmede malaika sifa yurmede o wi wonanelan seede kaarijo mo anduɗon o meeɗa wadde ko welatalan o meeɗa huwude gollal an o meeɗa daranade yamirore an o yarni ndu bareeru ka leydi an ɗo bareeru ndun ɗon ɗiti ndu duwanike mo ndu wi yo mi yaafomo mi yaafike mo min Allah mi hersa ndu bareeru ndu mi tagi ɗo lettugol o mo tori yo mi yaafomo malaikaɓe seediti oɗo o yafanama bakkatuji makko ɗin ko aden aljanna sabu mo okkodi bareeru ndiyam ko honɗum wiwɗon fi asuɓe forage ji okkori yimɓe ndiyam ko honɗum wiwɗon fi waɗɓe pompiji ka mum okkori yimɓe ndiyam ko honɗum wiwɗon fi groupe aljanna family ko honɗum wiwɗon fi aljanna family forage ji ɗin patron ɓe wonɓe darnude galleji muɗum waɗa forage ji yaltina yimɓe ƴooga dan ndiyam ɗon salligoro yimɓe ƴooga dan ndiyam ɗon defira yimɓe ƴooga dan ndiyam ɗon itta ɗon ka gilɗi ɗin ka leydi yara ɗan colli ɗi jippoɗo yara ɗon feetuɓɓe gara ɗon yara giɗo e gaño yara ɗan ndiyam ko honɗum wiwɗon fi ɓe yimɓe oɗo ko bareeru woturu o yarni ndiyam mbaynu ɗon ɗiti Allah yaafimo bakkatuji makko ɗin sabu ɗum
haray musidɓe julɓe tedduɓe yewtere an nden hande ko fiyen wakkilo waɗen ko moƴƴi wakkilo ɗen wowten ko moƴƴi wakkilo ɗen ha nafen tagu Allah ngun annabi sallallahu alaihi wasallam ɓe maki khairukum anfa'ukum linnas ko ɓuri moƴƴude moɗon ko ɓurɗo nafude yimɓe ɓe wo landiɓe fi numéro an on ɓen ko oɗo numéro 622 27 11 67 annabi sallallahu alaihi wasallam ɓe maki khairukum anfa'ukum linnas ko ɓuri moƴƴude moɗon on fou ko ɓurɗo nafude yimɓe ɓe wo wakkilo ɗen nafen yimɓe ɓen ɗiɗo événement ji ɗiɗo événement ji ɗo ɗiɗi fi oɗo kiis e fi oɗo hadis Abu Hurayra fi o neɗɗo yarnuɗo bareru ndun Allah yafanimo bakkatuji makko ɗin ɗiɗo yoni en darsu kono mi ɓeyday goto mi daro niɓɓiri sengo kamen woni riga annabi Dawud alayhi salatu wassalam nabiyullahi Dawud malakul maut ko malaikajo ittowo pittali on woɓɓe wiyamo ajara ka pular fulɓe no wiya ajara kono ajara haqiqatan wona inde makko ajara ko inde jinnaru du banu israila en wowlayno fi muɗum hebreɓe ɓen alyahudankoɓe no windi fi azrailu ka islam wona azrailu wiyete ko malakul maut halfinaɗo laje ɗen on bimana ƴettitowo pittali on Allah no mari malaikaɓe golle maɓɓe ko soggugol duule ɗen fi ndiyan ɗan Allah no mari malaikaɓe ɓen ko senditoɓe arsikaji ɗin Allah no mari malaikaɓe ɓen ko aroɓe okkipo e nawnuɓe Allah no mari malaikaɓe ko ɗowoɓe ruhuji moƴƴiɗ ɓen hanka illiyun kazalika Allah no mari malaikaɓe ko naɓoɓe ruhuji bomɓe ɓen ka sijjin yo Allah dandu en o malaikajo ƴettowo wonkiji wiyeteɗo azara yani ono wiyeteɗo malakul maut ñande go himo hewuno argol visita annabi Suleyman ɓe joɗoɓe yewta seeɗa hiɗo geli noon Suleymana oɗo ko geɗal annabi Dawud kono ɓay woni ha annabi Dawud o nawyi malakul maut o acci ɗon argol ka toso kon o watti arde o daako ka mawɗo on ɗum ko annabi Dawud ñande go kanko malakul maut o ari o salmini ka annabi Dawuda o naati assalamu alayka ya nabiyallah annabi Dawuda yeƴƴiti o tawi ko malakul maut ni o wi wa alayka assalam ya akhi wa habibi kisi e Allah e maɗa yo giɗo an kisi e Allah e ma yo siɗɗo an a jittani qabidan aw zairan ene yo malakul maut a aruka an fi randugol an visite wonen seeɗa yaha ka ko arɗa ko fi ƴettugol lajal al ngal wonki yanki malakul mauti inni Dawuda ko addilan hande kama wona hendagol wonki maki ko argol humpite fi habare o suka joɗiɗo takko maɗa ɗo tawi sagata no joɗi takko annabi Dawuda ɗon suka on no mari duuɓi nogay tun imo timmini duuɓi nogay pet malakul mawtu ari sowndi annabi Dawuda o wi ay o suka ɗo joɗiɗo takko maɗa ɗo no heddanimo balɗe 10 si ɗen balɗe 10 ɗon timmi mi waraymo mi ƴetta e wonki makko kin ko heddanimo ka hoore leydi Allah ɗo ko balɗe 10 ɗum noon komo duuɓi nogay mo duuɓi nogay no heddanimo balɗe 10 pet o maya malakul maut wayniti yehi malakul maut nangi lawol ngol yehi annabi Dawuda yeƴƴiti ndaari suka on julɗo taƴinta reedu goɗɗo o aami yewtugol suka on ko balɗe 10 heddanimo o waaji suka on o wi baba wakkilo golle moƴƴe yawnu golle moƴƴe ko andunoɗa eɗa bonni wo tuubu bani adam o wimo adduniya sa'a faj'alha ta'a aduna ɗo ko sa'i hunni waɗu kum ɗoftare nani andi o wajorimo alhaali so o wimo ɗon e nder balɗe 10 a mayay
haray o taƴinimo reedu tahwiful muslim ko haram hulɓingol julɗo no harmi o woni ɗon balɗe sappo timmi o suka ma yaari balɗe 6 fawoyi ɗon malakul maut arti kadi ka annabi dawuda o salmini annabi dawuda inni ene a jittani qabidan am za'iran ene ko adduma ɗo ko jaɓugol wonki yanki natta ko nattugol lanka jomiraɗo ka ko adduma ɗo ko visitugol dantuma malakul mawti inni a miɗo yewtuno ɗo haala nde a ñande wonirari noon joni miɗo ari jonnugol ma détail ko hanno wonnira noon annabi dawuda inni hari mi ngalɗide si tawi malayika watti fende o gandiraka fenande a wowli goɗɗum ɗum waɗari min hari mi mapike a wino lan o suka ɗo ko heddanimo ko balɗe 10 hande noon waɗi balɗe 16 o ma yaari laɓɓinanin ɗum malakul mawti ni gasi on jarama ko haɗi o suka maya fewdo ɗen balɗe 10 ɗon timmi ko Allah taguɗo mo on wi'ila min warowo on yomi terto ɗon wargol mo Allah ɓeydanimo duuɓi 60 e hoore duuɓi makko 20 ko mari kon إذا ما مضى القرن الذي كنت فيهم وخلفت في قرن فأنت غريب وإن امرأ قد سر 50 حجة إلى منهل من ورده لا قريب نسيبك من ناجاك بالود قلبه o suka ɗo no marno duuɓi 20 malakul mawtu ari yetiki annabi dawuda wonde mo heldori balɗe 10 ko wurata ɗen balɗe 10 ɗon feƴƴi 6 fawi ke majje o suka ma yaari annabi dawuda ngalɗi malakul mawtu ari jonnugol explication pourquoi en balɗe 10 suka on ɗon timmi aduna ɗo o ma yaari be annabi dawuda humpito ɗum be malakul mawtu justifie o yeeso annabi dawuda malakul mawtu wi hey koyo dawuda ñande balɗe makko 10 ɗen tigi timmi heddaninoɗe mo ɗen hari miɗo takko makko ɗon ko heddori ko popali seeɗani miɗo dari ɗon ko ɗon Allah ewnilam wi hey koyo malakul mawtu o jeyaɗo an ɗon ta memumo ko hande o mayayno e fewndo o sayɗo o e lerɗo kono mi ɓeydanimo duuɓi 60 o wuuray ka hoore leydi an ɗo duuɓi 60 60 ɓeydike hoore 20 fiyo wuuru ka hoore leydi an ɗo sabu o waɗi ko weltinilan mi weltanike mo du'a miskino anuɗo mo ittani ande hewtilan mi jaɓi Allahu akbar annabi dawuda ngalɗi o wi malakul maut ko honno ɗum woniri malakul mawti inni o suka ɓay o yalti ka maɗa ɗo ñande men waynodiri ɗo himo yaa e hoore laawol o fotti e torotoɗo miskino weelaɗo miskino wi ya shab hey ko yo suka tini min malillahi alladi atak Allah no okkorma jawdi min mi ala Allah no harnuma min miɗo weela hiɗa mari mi ala ƴettu e ko Allah okkuma kon ittanalan ande okkoran kamarɗa ɗon suka o yeƴƴiti nano e ñaamo o tawi o jogaki fussina dinaruji 6 6 denanir dinarji 6 wiyen buuɗu 6 ko buuɗu 6 o jogino ka jiifa makko malakul mawti ni annabi dawuda o ƴawni on buuɗi 6 ɗon o okki miskino on tawi buuɗu ɓe ɗon yonanay miskino on ko ñaama ñallal ɗum woni o ittanimo ande o ittanimo heege balɗe 6 mana o wallirimo dépensi balɗe 6 miskino wi hen ɗum miskino raɓɓinini duwa kongu ɗiɗi o wuuri o wi a okkorilan ndi jawdi maɗa ɗo ɗi Allah okkuma a ittanilan ande mi torike Allah atala Allahu fi umurik wa razaqaka jiwara Dawud fil janna yo Allah tabaraka wa taala juutin balɗe maɗen
yo Allah waɗe kawtal annabi Dawuda ka aljanna yo Allah juutin atala Allahu fi umurik wa razaqaka jiwara Dawud fil janna yo Allah juutin balɗe maɗen yo Allah waɗe kawtal annabi Dawuda ka aljanna Allah noddi malaikaɓe mum ɓen fop o wi mi seedini on balɗe o sukana juutaynode ko balɗe duuɓi nogay mi juutinanimo mbuuɗu be e ɗin mbuuɗi jeego ɗon mi waɗanimo duuɓi 10 mbuuɗu duuɓi 10 ko buuɗi jeego okki o ya o gandi ɗon ko duuɓi 50 Allah wi malaika ɓen seedanelan wonon seedeyan mi ɓeydanimo duuɓi 60 e gurdan ko o wurayno kon o wuray ɗin ɗon kawre leydi sabu ko be mi jaabina du'a o miskino waɗanaɗo o welti du'i be mi jaabina du'a oɗo du'a mo oɗo miskino waɗani oɗo neɗɗo okkuɗo o neɗɗo waɗanɗo hazal muhsin mi ɓeydanimo zittu lahu 60 aman mi ɓeydanimo duuɓi 60 alal 20 e dow nogay ko o wurayno kon la yaishanna fawqa ardi 80 aman o wuray ka hoore leydi an ɗo duuɓi 80 ono malaikaɓe wonen seede malakul mawti inni awa fewndo ɗon tawi miɗo keccade mo fi jaɓitugol wonki kin ko ɗon Allah wimo ya malakal maut la taqbidhu faqad zittu fi umurihi li ihsanin fa'alahu o wi ko ɗon Allah wila hey ko yo daw oy kayo malakul maut wota memu mo wonki kinde mi ɓeydanimo duuɓi 60 ko o wurayno sabu moƴƴuki ki o waɗi donc waɗen oɗo qissa résumé oɗo suka malakul mawtu tawmo ka annabi Dawud hiɓe yewta nde malakul mawtu hiwrino o wi Dawuda tuɗimi sowno ma goɗɗum ay o suka wonɗo takko ma ɗo ko balɗe 10 heddanimo ko wurata aduna malakul mawtu yehi suka wono e duuɓi 10 1 1 ha 16 o ma yaari malakul mawti anditi jonnino annabi Sulaymana information o wonirari non ko be o warta o yeeto annabi Dawuda ko hunɗum haɗi wonira non fa jaa Dawuda marratan saniyatan li yukhbirahu hala sham o wartoy kadi ka annabi Dawuda yo humpitumo o wi Dawuda o suka ɗo bien sûr ko balɗe 10 heddaninomo ɓayde timmi miɗo dari takko makko miɗo faala ƴettude wonki kin ko ɗon Allah wi lamota ƴettu wonki makko kin mi ɓeydanimo duuɓi 60 sabu moƴƴuki ki o waɗi ko honɗum woni kin moƴƴuki o fotto e miskino on no toro on wi okkoran e jawdi Allah ndi o okkuma o ƴetti dinarji 6 ko o jogi o okki miskino on Allah wi dinar be mi waɗanimo duuɓi 10 ɗum woni duuɓi 60 ɗi ɓeydoto e hoore duuɓi 20 ko o wuri kon si o maya ko sabu ɗum ɗo annabi sallallahu alaihi wasallam makiri kala ittowo sadaka Allah juutina e balɗe makko Allah danday mo albalawuji yilotoɗo hakkunde leydi e kammu haray komi ƴettiri nde yewtere ɗo ko findintingol haqqillaji men ɗin e waɗugol ko moƴƴi dame aljanna ɗen no ɗuuɗi ta goto sukuɗe kala wiɗo sokayɗe o wawata Allah no udditi dame ka jiyaɓe makko ɓe rewranata aljanna eɗon andi hadise goto mo nelaɗo Allah ɓe jamɓe kisewne mum maki yawmal qiyama Allah yamiro e malaika ɓen yo jilo guluje 90 e mofte nelaɗo ɓen ɓen buge ka aljanna ɓe daɗi natugol yite ɓe landetaki hayno ɓe wiyete ɓen ɗon ɓe yafanama la hisaba alayhim hasbore ala e maɓɓe ɗum ɗon ko weltingol tun nelaɗo andine wonde mofte makko ɗen ko mofte malaɗe guluje 70 e mofte nelaɗo ɗen ɓen ɗon ƴettoyte yawmal qiyama ɓe naade aljanna be gayri hisab hara ɓe landaka hayno ɓe wiyete wona fi ko ɓe waɗuno ko ɓe heɓiri nden moƴƴere ɗon ko tawde tun koye mofte nelaɗo ɓe jeeya ɗum Allah warray ɗum weltingol nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam ceerno Samba mo mbiya no walli fi deftere ɗen e ɗum deftere nde no wiye ɓinguel Sa'idu gimɗi ɓinguel Sa'idu wona ogirde malal tun nde ɓe mari deftere heɓe mari atlas fi talabi li ilmi rabbi heɓe mari lamiyatu tullab heɓe mari ɓinguel Sa'idu heɓe mari ogirde malal heɓe mari almadaihu defte maɓɓe ɗen no ɗuuɗi
hare musidɓe julɓe tedduɓe mi dari ke ɗo ko sifa ɗum ɗo mi falano en findintinirde haqqillaji ɗin kikiɗe ɗo waɗugol ko moƴƴi joni noon dame mum ɗen no uditanade en hari enen ko wowɗen si en mapike si en falama ɗo forage ko jangoyɓe ka leyɗe arab ɓe yo waɗan en demande ka arabu ɓen toroɗen si en falama juulirde ko yo windu demande ka arabu ɓen toroɗen si en falama bourse jangoygol ko yo windu wiye jangoy ton alhamdulillah musidɓe meɗen sukaɓe meɗen waɗaɓe barki ka aljanna family ɓe yitani en feere jaka enen kadi ɗen wawi wadde ɗum jaka guine en jomo be ka woni ɗi no wawi ittude ngel mum tumbidiren watten e sokeje hoolaɓe meɗen heɓen $100,000 heɓen $200,000 $10,000 ɗum ko 100 millions de no frangine asen forage e fulawa meɗen maporɓe ndiyan hato jimɓe ndiyan hara en toroyaki arabu ɓen jakay ɗen wawi wadde ɗum en waɗi e yii hiɗen wadde min miɗo jeeya e ɗum aljanna family an hiɗa jeeya e mum Mariam Bari Muhammad Balde an Sentin Bari andi fanki gaari hiɗa andi ɗum hiɗa jeeya ɗon en fo hiɗen jeeya ka aljanna family jaka yo hiɗen wawi asude forage ji ɗi $10,000 $11,000 $12,000 tawana arabujo tori ɗen isan ɓeyden wakkilade ɓeyden jogitade programme aljanna family o ɓeyden tambitade ɓeyden darade fi wallugol yimɓe men ɓen ɓe heɓa ndiyam wallugol yimɓe men ɓen ɓe ɗuytana ɓe ɗuytore tampere e ande on yehi fulawa ka meɗen ka tawata 2 kilométre 3 kilométre 4 kilométre min depisti hoɗo e leydi Telimile ɓe yahay 5 kilométre fi ƴogoygol ndiyam min depisti hoɗo Dalaba Mombeya kaɓe yata 2 kilo e demi fi ƴogoygol ndiyam tawa kadi koye ɓundu wuddundu woni ko ɓe yata ɓe ƴogoya aljanna family wiyen immo itten nden ande ittane yimɓe men ɓen nden ande ko ɗum won ɗon nande aljanna family haray mi noddi en notagol mi noddi en tawtugol mi noddi en aderagol e aljanna family fi semmingol ɗe golle fokkitude fewdo ɗo ko fewndi ɗen ko fi sodugol machine asirɗo forage on fewdo ɗo ko ɗon fewndi ɗen na golle samakalaje haray immoɗen daroɗen wa sallillahumma ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh titre oɗo morceau ma oɗo anachid komi wiri morceau ko fino andora wona haala men enen ga ko haala woɓɓe go yetti jallo ɓen kono ɓay ko non o windiri sanction nachid on ɗo ko cantique islamique sa naati tun ka Google waɗu sanction islamique ma anachid islamia iza ma dahar ma ɗum iza khalaw fi dahar iza khalaw fi dahar sa windi ɗum inchallahu a hendoto kun oɗo sanson ɗo ma oɗo nachid ɗo أحسبن الله يغفل ما مضى ولا أن ما يخفى عليه يغيب لهونا لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن mi yejjitunane wolangol goɗɗum joni ko ɗum yoni waynitorde mi hewtitino ka suudu mi naati mi walike mi fowtike mi anditi miɗo jogi programme hande ka lawol kisal miɗo foduno moko baɓe meɗen ɓen ka lawol kisal waɗugol nde ɗo yewtere ko mi immoto ko dankita e ɓernde ande no piɗɗade inde wolande lan haala acce mi fillano on kan ɓernde ande no wiya lan hey ko ayyo Abdallah mo mbeya hiɗa natude ka lefol lawol kisal hiɗa joɗade yeeso yimɓe yiɗuɓe ma yiɗirɓe ma fi Allah ɓen ko yimɓe qur'ana e sunna ko adotoɗa ɓe yeetade ko wonde hiɗa yiɗiɓe fi Allah fa inna qalbi qala li ya Abdallah innaka ta'ti qauman ahla kitabin wa sunnatin fa awwala ma tukhbiruhum bihi annaka tuhibbuhum fillah wallahi musiɓɓe julɓe tedduɓe ushhidu llaha rabba samawati wal ard mi seedini Allah jeeɗo kammu ngun e leydi ndin
miɗo yiɗiri on fi makko kanko Allah miɗo yiɗi on ha yeso makko miɗo yiɗiri on fi Allah miɗo yiɗi on ha yeso Allah inchallahu isama khalawta woɓɓe wiyo mi windu inde anachid on fino ɗaɓɓitirre koni windirton إذا ما خلوت إذا ما خلوت الدهر وإندي أنا شيدوني إذا ما خلوت الدهر ساوينديري إن شاء الله وهو متلشارجودي إن شاء الله سيكو فيديو ماكو فالا ka tubemate ma ka vidmate إن شاء الله وجيبوتو. We love you too, brother. I love you all. I love all of you. Je vous aime tous à cause d'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.